Kua puta tētahi rangahau e mea nā kārenga kaupapa kimi pirihimana Māori I te tino whai hua. Hioi hei tāte upoko o ngā pirihimana Māori a Wali Haumaha, e hara I te mea he kore take noiho, wā rātou mahi. He kai whakaora, he kai tiaki I te hāpori. He kōrero aki I te iwi Māori e hiahiana kia tū hei pirihimana. I'm trying to lift the bar and bringing more Māoris who could connect to their own communities and work with their own people, given the high levels of overrepresentation in offending and victimisation. E ai ki tētahi pūrongo I tautoko hia e Wali Haumaha, kaore tā rātou kaupapa kimi pirihimana Māori a te haerenga I whakarahia ki te toko maha o ngā pirihimana Māori. Engari hei tā Wali, he ako ranga nui kei roto. We will follow up the issues and we will probably use the same tool again to try and attract more Māoris. But as I say, that was one aspect of the recruiting program. Ko te whainga o te tari pirihimana I te taurua mano mātahi, ko te whakapiki ake I te toko maha o ngā pirihimana Māori mā te kauma waru ōrau. Engari I tēnei wā, kei raro tonu I te toko maha I te kauma rua ōrau. We will get stronger and I'm encouraged by the number of young Māoris who are currently making inquiries to join the organisation, and my unit has the responsibility of working with national recruiting to ensure that all the opportunities are there for them. E ai ki te pūrongo ko te take matua kaore ngā Māori I te whai I ngā mahi pirihimana, ko te whakaaro kino o te hāpori ki ngā pirihimana, me te kuare o te tangata ki ngā mahi a ngā pirihimana. But I have to say that there has been a huge cultural shift in the organisation. Have we got a long way to go? Yes, we have. But I think we've been very ambitious and we've been very bold and courageous in the program that we've undertaken so far. Ko te mahi nui I nāi nei, ko te whakatinanatanga o ngā tūtohutanga, hei arataki I ngā kaupapa whakaako I ngā pirihimana Māori. Irina Smith, Te Karere.